تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزة اللبت يا أخونا وأختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شكلنا أول من هذا كرم مدا دوستك ريتك كي ورب بركات تري ما دوستك ريتك إيه قالوا من تبي من بركات رمضان ما هو انتظارك نمس الله سبحانه وتعالى سنة إغوتن أغو منا نينغي تبايس ممسرك دوستن أغو منا بدلكو ميدا أغو من ميوني ممسرك دهدوها إغار ريان الودا كياف حقيقتك ورقنا كنا عبرت تري فلاولتك أغو من لبيغن نغي بجه أمي مهم فلاولكي مفايت ودي دهدوس نوت إغار ري دين إمبوري ألغومي حياة نانك ألغومي كورو كما وني كورويفا نكوروي كما وني نكورويفا نمس ألغومي نفسها سؤال كل مكي مهم كمين إلهي رحمة جوشا فوري أن ممسرغ دوستكا ريتا ألغومي هيدا كوريرو ممسرغ الله سبحانه وتعالى لبا فوا رحمة مغفرتا إبهي فافا فسوما نركين دينون كيها وركتو ألغومن الليبوني ممسرغ ألغومن هفاغن متبي رودا فرض كربونو أمي بدو مقصدكم غاوا تقواغ كيها ممبرتو ألغومن حاصل كروي فواني هدي فراتا بيروتومغ إبس ممبرين ألغومن الليب فويتو مي ألغومن أقوم من نفسك كلهم جهة سوالتك لو بتخون من دنيا الله سبحانه وتعالى لبا فني امتحان هولك غتوغا إنكمون أقوم من دنيا جدريتي بوما مروم وني لباف حكمتك بيرنمكي أقوم من ترين مفاد فرصتك لبنيما الله إنجي غتان حياتك دوستن هيد كورني كاكوتو هيدا نكرني كاكوتو بلو مي ألغونو واهكينو مي مسر ما كربو متك الله سبحانه وتعالى ألغون من جمچ باول بكيرت القرآن ge مورتي آيته غاوني مي واهك ورت تفسير کو بيان كرف الله سبحانه وتعالى ملك سورة ge devanat ga wahi kurban gawani الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دير هرما مرون الله سبحانه وتعالى لبا فوني كبامي هنگه ترين كاكوتو امي رنگان هو عمل تكورني بلو متك امتحان كربو متك ليبلوكم انكم دنيا اوما دنيا دوكو فديومك الهي سنة مي سنة مي دنيا متيجة اكاك بس الله سبحانه وتعالى استثناء ومن لبا فنوه هذا أقول من هذان كل مجه نقطة كي أقول متاعك متلاوت كوري آية المؤمن سورة كنوده ونايتا ستيك ونايتا غليغا ميدا كنديل فوا موضوع كم غوا برزخ عالم يا به كتوم كم مصر غوا كل جنسير متكا ميواه كتنگ أقول كوري ميجندني بينما كي أقول من إيمان كان تازا كون أقول من هذانا مفوتون جينا غون عبرة الفلاورتك جنس كتو برزخ عالما به كتون عيسوا هوريها واها كتكين نو جنوين نمسيجترين ألقوا من إيمان كم تازا كم اللي بيفدا كم مسترك واها كورة تكين قرآن حديث قالي قالوا جنسوي تو بلانن الله سبحانه وتعالى كم جواغ وركند باش ورب بركات الإمام مسترك دوستك ألقوا من هذا كرم ميداني بما من الدنيا امتحان هولك قطعة لبوا فواتيوه مي امتحان هولوغا الله بسؤال نقربانه الله سبحانه وتعالى فرصة كدبان دعاء لगे मच्चा فرصة كنगे बेली बे
komme hafta ko fursataken e belibe komme ahara ko fursataken e belibe dualu ge libe fursataki fardu fas namat ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishara kurba fani as-salawatul khams fardu fas namat hafta ko libe fursataki hukur duas wal jum'atu ila al jum'ah ahara ko libe fursataki wal ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idha ijtanaba al kaba'ir أو كما قال عليه الصلاة والسلام الرودمها أن الرودمها دمتك كروي كفا فتك مرودمها كي كفارة كي فافة فهلا نيتك بدتي فافتكم إنسانا دروهن نما وما مفاد فرصتكين مي دبومك بيرنمكي حكمتكي أو قمنك ترين كاكوتو مي فرصتك بيرنم هفاجين Allah subhanahu wa ta'ala ge russawma fussawun libigatumattaka kuriyaraagenda masaka kuren emima holum beruwegen awgommen aswaltake kureveni awgommen paper ta liyanti be gaditakuga awgommen nuba ko liunas adi hew ko liunas evvis faratakun suwalen nannan teacher no vidalu wani ballawagin Ilyas vidalen nuwane ti nuba ko se teliyani rangal gotaki me enone imtihana kannuwan එමෙ මේ දුනියකි ඉම්තිහාන් හෝලේ එමෙ මිහෝලුම් බේරුවන්ගේ බෙජේ ඒ බේරුවම කිමරුව එමෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වයි කුරබනේ මේ දිරුහුරුමා මරුවන් තිමෙන් අල්ලාහ් ලැබුමුගේ එම්මෙ බොඩ හිකමතකි තියබාම්බිකුන්ගේ තරෙන් කාකොතෝ මි ෆුර්සත ලිබුනීම හෙවගතුග අමල්ත කුරණි කාකොතෝ ඉම්තිහාන් කුරබුම තිමෙන් ඉලාහ ඉරාද කුරබන එමෙ දුනියන් අවමා දුනිය දුක ෆදිවම කියලා හයි සුන්නති නිකම් බල්ලවා මිදෙරෝදමහුම් මිරෝදමහ හිසාබ නොත රෝදමස් ෆෙෂිකින් මිදෙහදුහුගේ තෙරේග අගොම්මන්නා අකුග තිබි කිතම් මි හුන්තෝ අගොම්මන්නා අල්වදා කියා ෆෝනේ ෆිරාවල්තකේ දෙමුන් නුන්තෝ මිදියේ අගොම්මෙන් ෆදෙන් හිඟා බිඟා උල්නු බයකෝ අගොම්මන්නා අල්වදා කියාගින් හිඟජ්ජ හෆූටුගේ ගොලියක එව්වෙසිචින් එමිහුනා කුග නුදේ එමිහුන් කුරි හෙව්කම ෆියවා එමෙ බර්සඛුගේ ආලමේ බුනීම අවගොම්මන හිවේදානේ වර එහෙන් කාල ආලමෙකම e degoten oti duniyage dirulun e dinwe duko fadiun diyaima den alun diruma demeduga anna wagtu kolam mikeni barzakh ge alame barzakh mi lafz keridu qur'anu ga algonda feni fawani tintanegga e rahman suratuge vihwanayatuga iswa barzakh ge wahakaya furqan suratuge 57 ayatuga iswa 55 ayatuga iswa barzakh ge wahakaya adi demme mitaga tirawat kuruni mu'min suratuge 7 ayatuga iswa barzakh ge demane ga iswani beenun kure fawani hagigatuga immane aslu barzakh kiyani hurahaka emim Allah subhanahu wa ta'ala rahman suratuga sahih kura bangwani marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan foni fena lonu fen e dekandu ekkurvime bainahuma barzakh e demeduga hurahevve e barzakh ge mana ki huras la yabghiyan foni fen lonu fenuge terevve sodegen nude macca kannara adi lonu fenbe sege macca barzakh duniyage science werim yoni hayram be fa kehinatto midde kandu gulifa ekamaku mifen mige tere kannode mige tere barzakh hurehen gol emi furqan surat Allah wahi kurabani waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura temengila e dekanduge demeduga hurehellevime adi farda beslevime natija egotu mifenuge teren wannan emima barzakh ge aslu maanaga menani horeheke algommennam me visne barzakh ge alame me bun weni insana duniya du kofa maruma fahuga en alun diruwa demeduga demeden ewan e demeduga wa e halata mikeni barzakh ekan al mu'min suratu waras tafsil kun engen dan sate ko na ayatuga
Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabangawni hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ebami hunge tere mihege gaata maru awumun e hindu ena bunane e maru ais jehunima e maruwima den kamen nukurawena holum beruwima den niluye wena maruwima den hew kamen nukurawena e libifoi wagutukoluge terega ena kurawena kame kurumuga fursatoti e holum beruwima den kitammi warakan hadanan aisge nobaya kosha liwuni den e benu nuane wagutu hingajje ajal hamavejje wagutu nimuni emi Allah wahi kurawani e maru ais jehunima insana dem benwani wargina kanta takkollen embima insana bunane qala rabbi irji'un e Allah melayen emburi demugo fursat devwande ki kuranto la'alli a'malu salihan fima tarakt timen du kurai fawa nukurai huri kanta takkollumash ne kamisna wadaga no konkale ummide miyai enkom Allah subhanahu wa ta'ala umru devvaif fursat devvaif musum take devvaif sihat devvaif zuwan kan devvaif fursat take nonto qur'anu ga warat tafsil ko me mawduange bohri ege hak ada kurawena kamangal konda kabula nukura name sawkomenge iman kama taza kama libigen dana fada bastake genese vetu me balan mihuri hakam devima ekan nukon urefa ajal hama vima holum beru vima gadi nimuni ma dem mebunne sai please di balasha adi evvagude em minute de minute demme handambe mitaga visnude den kine to itaga liben em Allah wahi kurabani idha jaa ajaluhum la yastakhirun la yafahnuan Allah wahi kurabani memar ais jahuni mamina ebune timenne fursat devande Allah a'malu salihan fima tarak nukuravi timenna dukura unu kantatta kollumas eyinage beenu lobeta khunna waqtun Allah kiketa wahi kuravi kalla hama hila tehna kunnuwana den ko bato timengila hoge sunna ko bato timengila hade vi fursatta eves gote fotenne nizame ge dashuga nungal gomme tibi wara furiyama nizame ge terega em Allah wahi kurabani kalla innaha kalimatun huwa qailuha ei dulum bunali bahake en kamanam surat ko ek tafsila kon udana ko bedwana mige tereng detin hama komesar ge filawat ke ginaste Allah nam surat Allah wahi kurabi walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun timengila ho emihun edumuge mat edunu gotan emihunna fursat devvi kam ga vies la'adu limanuhu anhu emihunna mana kurabi kanta takurumati gane kaves demiti ben emurenna dogwerine emi machine nikameti fenti kakon khaluqu kurabi Allah mulad dene odi gannawa mi hashikanduge terega huri konkahale mizaje kan konkahal kantattaka kam mulad dene odi gamba khabir emme mulad dene odi gamba ila emme Allah way kurabani ha madulum bunali jumleke den kuri wahi kurabani marwe jedato wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun qiyam qaim wan den emi hunge fahatuga wani barzakhuge alame ei kavvalu e javuge terem marwiyes khanduwege marwiyes ek shrendege marwiyes andale unu kam gawiyes e marwum fahu denge on halat e halat mikene qiyam qaim wan den ei barzakhuge alam emi ma lobeta khulna waqtum mi duniyang awma mi duniya duko fadiuma ke ilahi sunnatan min ekakabis istisna mennen ebes mi kan istisna wa me vinama Allah subhanahu wa ta'ala mi ummati man nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam istisna qurban e duniya de ke fawa me man insana namas ekalege faana bes min istisna wa me sunnan hingane kan bayan ko de wallahu wahi qurbani al-anbiya surat ke 37 ayatuga wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld e Muhammad ge faane Adam ge evves dariya kale ge faana pura kuri ge vestimengila daima demi hurumen nulavame
den kihinatto timen ilahge sunnat kalega faanatta katimen badal kurban eme muhammad ge faane timen ilah kalega faana pur kuriga duniyan ekakus ellaka sawisas nabi be kalun ge tereng me fauge nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ko bato ellaka sawisas nabi be kalun me fauge nabiya mukhatab kurabani e muhammad ge faane kalega faana pur kurige ebbes adam ge dariyaka demi hurumet timen ilah lawwa fenuwe afa immitta fahumul khalidun makka ge mushrikun message debane kalega faana wahar wejjana me mihun daima demi tibena bayin hei den ilahi qanun ai e qanun istisna nuwane kambaya kullu nafsin dha'iqatul maut komme nafsaki maruge rahade kenechek ehmi mammarun salama ban ebbes ko tenne ekam allah wahi kurabani wadambulukum bisharri wal khairi fitna mi duniya matiga imtihan holaka wative hew gottaka nuba gottake tebami hunna medur kurwa tebami hun imtihan kurwa husime tebami hun teren ka ko to nuba goddu kolla fa hew go ikhtiyar kurani e bello mattaka timengila hadbe fursate kemi emima timengila tebami hun imtihan kurwa husime hew go bes medur kurwana me nuba go bes medur kurwana allah minge bes kamaka muhtaj udegenanwe alugommen e fursat debima beenun kureto nukureto e gos got to ikhtiyar kuri nahi takatto aragati amru fultaka keman gati to e bello mattaka timengila imtihan qurbana mehbima e imtihanu ge natija dekko mattaka tebami hunge maru hippon lazime emima komme mihekan eti annane muhammad ge faaneti kalege faana bisnete istisnaume sallallahu alaihi wasallam wa ilayna turja'un emri annane timengila wa hadratash duniya wani tarakki ko kuriyaragen gosfa waragena hodun takke bes hodifa names mi tarakki we fawa duniya ga adi ekaka bes no hode marwani kon iraku kon bimegga kon gadiyegga kihina konka esabaki faskamage ilm allah fiwa ibs mek allah devwa fe nuwe ege terenge kamaki wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut kon bimegga kihina konkan insana marwan hameka bes nek adi duniya matiga insana echaka dura duwafada echaki maru en allah wahi kurabi qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tebam bihun emaraka dura duwafada maru tebam na badal qur'an nikamisa agomen echaka dura duwafadani ekam kalgomen na emme kariga wani maru maru nuwambegen hospital eddani maru nuwambegen rajadu ko fa bangkok thailand singapore india ambidani ekam ko ajal hamawima den ebbes ko tenne marunum benuat ekam me maraki kongira ko kehina konkan ham ebbes me kanne fahariga doctor unge dirasa takun dakka gotum fuppa me hala ko furima kidney fail furima ne bunafan tindo hoge mehman ke dema hoge mehman ke ade hem bidalwa doctor enage kidney ham barabar en karin aswala ba e doctor tiba kita doge mehman nahi nenge ko bas eme maraki vendeni vecche ven alakan ihsasen nukureven marang barzakh ga alam dimu kurige marwomuga kurige enage halat marang hadirwa miha gena far honnani lola fengelifa delo bodu efa wal taffati saqu bisaq efa anefa machan aragen goswa ham hemen kamuge maholeka al bara ibn azib radhiyallahu ta'ala anhu ge arihum imam ahmad kalifanu ge musnad warat tafsir dig hadise bayan kurba fawe mu'min alage furana beerwa gota kafir alage nukemantar alage furana beerwa gota warat tafsir ko bayan kurba fawe dig hadise mi ge aiswa emme wargod hadise kama ilmeri vidalu fa hadise ki sheikh albani rahmatullah alayhi sah hadise kama vidalu fa hadis hadis kannani marang hadiri malakul maut jamaatunga malaikatuna akuge enage furana hippe mattaka wada gannawa iru enage fenun huswa hisabam malaikatunge jamaa kiu hada feshinnawa loluge fenun huswana algomen anegota bala alima ebbe simarate nettanaka gos bala alima udu huswa hisaban algomen bene loluge fenun hiswa sabab malaikatunge jamaatta
den ene wane kihinatto emikeni sakaratul maut ene fennane malakul maut wada gannawa tam malaikatun safadagen tibbeitan emme menenge dolo bodu fa e wagutaki e wara nazuku waguten e wagutuga ilmeri vidalmen rasulullah ga hadisun sabit wagutuga bekar waha kanu dak kuman aiswani hensa sababa hore e enen e fenna manzaru fenunima ena karige misala ka mihku buna fane la ilaha illallah shahadat ge de kalima kiyashe eme kiyashe nubuna she ena kariga fahar gaine fenna manzaru ge bodu kamu gosma nukiya name furana beru gen dani kufru matika emi ma kiya de mun dashe ena kiya finama den hesabun huttala rebbesechen nukiyashe erungen ge furana beru gen dani kalima kiyayge nazuku halaten fen kaliwe malakul maut wadagen fa mu'min alaka be janama enage furana wara fasih kama ko nervu mataka vidalwane ayyatuhan nafsu tayyiba nota awil mutma'inna ukhruji ila allah e heu furana e rangalu furana e allah ge hadrata diu mataka annash enage furana beruwegen dani fentatten ahikollima fentashin fenfaba fada lui faseh gote ganege furana beruwane mi gota faseh gote beruwares wengala echeke e rasulullah hembima dua kurave allahumma hawwin alayya sakaratul maut e allah meala ge macca maruge ven lui kurawande tasawurun beruga e furana beru kuruma fawga malakul maut e malaikatuna hawar kurabane e malaikatun e wadagati soruge ga kafnaagen huwandagen e kafun kos kurma fahuga e malaikatun e furanagen allah ga darbar datur fashane malaikatun ge jamaataka baddalwa komme jamaatakum vidalwane hada rangalu furaneke kom furanen he den malaikatun emiye gemme riti namun nan gowafa mi miweni mihe ge dari miweni mihe ge furane e huriya malaikatun hewduwa demundane hangudu kadatu kurwa allah ga hadratan furana husewluni malla wahi kurabane timengi lahuge alaage nan illiyin galivwash tub lahu kitaban fi illiyin ay mutaffifin surat gonnane wama adraka ma illiyin kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun dinge fog allah wahi kurabane timengi lahwani alaya wadu efe ekom wadetto timengi lah anni khalaqtuhum minha e mashinne irji'uhu ila al-ard ena biman alun gendas e linuge nam liuma fawge furana ambura gendas e timengilaha ena heddevi e mashinne wa fiha nu'idukum e mashige tereshe ena dani hafuduge gole kaddani etana wa minha nukhrijukum etanuna timengilaha alun diruwani yen allah subhanahu wa ta'ala al-araf surat ga wahi kurabi awgomenge bappaya amamma hadama havva alayhi salam sorgen beru kurwa bimmacha fonuvuma fahuga allah wahi kurwi e adame havva den teba mi humitaga dirule shaqala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun sorgen beru kurwe duniyen ai imtihanu holeggai ehmbima sorgege masakata kurakan luje mi bimmachan ai sojehuni gedor bina kuram masaka kuran kambum masaka kuran annawnu hodan awraniwa kuran minge beskama kuran nujawna tanega tibba mi kuran kam beruwi kudu kudu kushegge sababu kura vi imtihanu failwi bappa ya mamma ema darim bes miti bife imtihana kurimati wef emita gadiru leshe mitana den enega furana amra fonwale wen eiru en onnani kawwala tirukura ifa walulafa dami kon goskos tibba enega furana amra fonwale wen ebagotu nakir munkir ki ade malaikatu wadaga faswal qurbane tin sual nikam ballawa meedo be sualenne mar rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum minge be sualenne ewetto ebenge men bes etin sualanna ne furatames e suala jawabu debeni enega furan horege enake kiyemanter alannama mar rabbuka tiba haddawa gengulwa ilahaki ka kohe dunia mati ga rabbak haddawa gengulwa rabbun kiyani haddawa gengulwa mar rabbuka tiba haddawa fa dukura binune gengulwani wesallah
min nikamati fentikkakun miha furihama insana khalq kurabba enettaka duniyega waha ecche taskhiru kurabba enettaka jawuge terege oxygen labba ene beenuwa huriha wasilate debba mi bimmati ge lebbi allah hai ei haddawa genguluwa ila genguluwi sallah nulevina makinat oxygen beenu quran ekam aglu men hisas enno kurave ni'matu ki kole besne emme mar rabbuka tibaga rabbaki ka ko duniya mati wazifa dem farato verimiha to ka ko to mar rabbuk ena mu'minaka wejena mena bunana rabbi allah timen haddawa genguluwa ila ki allah jawab deba devana suala badalwi madinuka tibage deenaki ko ba maaf kurabati dunia matiga tiba ulune kon gotakatto timengila tiba khalqu kurabba tiba ettaka furihama kurabba ruhi odugam faawakan ilan kurabbi dirulumge furihama nizamatto tiba tabawi nuata tiba amille ma molumihaka begen amille qanun taken hadagen nuata timenne ki minuwakama dawwa ko gen tibenna uluni kon gotakatto ko bayto diinuge mana ki ulunu goy emi mata kafirin surat Allah hi qurbani lakum dinukum waliyadin tiba ge dine tiba mi hunge gote timenne ge gote e dinaki islam din em islam din ay gota fardu fasama darakaterwe Allah fardu kurbi fardu takan ada ko nahi kurbi kanta takon duruwe gamba gotu ga hayatu ge dostan heda ko fawana mena bunane timenne ge dinaki islam dine tayyar to algo men jawab da timona soal muhammad gafana behegotun ki bolan teduma ko fonu dakkawan fonu ve ma fawge nabiya kama qabul ko fename kale gafanu ge sunnata ay gotan hayat ge dostan heda ko fonane e sunnatun sabit wa ibs kama kam zamana nufete men kama konu de men ibs bekar wa kanu dakkane e tin soalu ge jawab deunima e netta kan narka ge dorake hulu walwe දෙන්න වෙනේ නකිරුමුන් කි තිබා ජවාබ නුදින්නම දංගොත්තන කීමේ එකමක තිබාට්ටක බන්දු වෙජ්ජේ ඒ බන්දු කරෝනේ ලොලුගේ ෆනුන් හුස්වා හිසාබ කවවලු එනගේ මච්ච තනවස් කරවෙන් අල්ලාහ් හදරතුන් වනා වයුනාදි මුනාදිම් මිනස් සමා උඩුම් ගෝවාලා ෆරාතකුන් ගෝවාලෙන් සදක අබදී තිමංගිලහ ගලා තෙදකේ බොනේ ඉෆ්රිෂූහු මිනල් ජන්න සෝර්ගයේ දාන්තන් එනතක ෆතුරලාෂ් أدخلوه الجنة إن سورج وداش وافتحوا له بابا إلى الجنة سورج إن تكا درون هلو على باش دين سورج درون هلو على وين سورج واس سورج وعلي بلبينونا لولو فينون هسوا حساب التناسكور أقول من جباي زوانون كم بدو جاي سبونني شيخ إك كبلا جهيجنة أنا كبل هنني كهنن التناسكور ويني إيه الله لو بيت زوانون الله كون الله تو على كل شيء قدير كم كم كل دمر دجنبا إله كم كان إرادة كربا فينا من الله وحي كربان جهني بطننا كفيتا كنو كن واشه فيكون كان تتبعان إيه الله هو كل دمر تكام أمدوك شكو كرا كنو جه فرصة تنوسفا دينجنا كاكا نانا ورريتي سورة أقوم مكيافة دين سمارت سورين أي من هين هم جهين النانة إن هين وفاقد دين وفاور خبر دين وقتهم ما يتابعناه كالتي كاكو هذا ريتي ميهك إكوري كان هذا رانغلو ميهك لو بتأخذنا وقتهم مي فرصة تكي دنيا ماتيك إكوري اختيار كورا ريتو سورة بنانه مركي تبا كوري هو عمله نماذ رود زكاة حج قرآن كيو صدقة كرو هيو كنتا كرو ريالو كن كرو كاليجي هيو عملتي منك وقتونغنا وفلونغ سبحانه يا الله أبا قيام قائم كرو باشتي منك غاتي ما جبي هونغ غاتا دام بينو مه هم بما رسول الله صلى حديث كوبني يتبع الميت ثلاث ميت يكو غتينة چدانه يتبعه أهله وماله إنجي مدلا إنجي عائلة के में होंगे ना को गदाने क्या हिसाब का हाफोटो के गोलियां हिसाब स्टॉप देन निमोनी فيرجع اثنان ويبقى معه واحد दे चंगे मुरीदाने मुदावे से हम इनका मुदार बदलवी दरिम बस
diyei amura minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum limutta jahala fa diyei karuno sala ekak was eku ganu diyei wa yabqa ma'ahu wahid ekecce hunan kocetto amaluhu ena kuri hewkanta efade hewkanta te kurumattaka season eddevi musum eddevi eti mengilahu galunne fursataki මේ හදීසුක බෑන්නෝ මේ හැම මේකේ තෙරෙන් ගලකොන් හදාන් කොල්ලේ දෙම් බුනලා ජුමුලතකි نونتو على لوبة أخونا أختو فرصة نونتو يا باغي الخير أقبل إيه هو كان تكنج دميها وسق الناس نركة جدور تبندو كريف سورة جدور كولتان هلو عليف نوكي من تري شيطانو كسر وليف إيه مسرتك وسواستك الدين فدينجي وسواستك سلام كريف النفس كيوم أبوي من دركم ما يتر كريف رود فرد كرباف أقبل فرصة إنه دين كونغيرك تو أناني أنيس بلاش لو بتأخذنا وقتهم ده دوس هنججة ويبغي الشر يقصر نبأ كان تكورن ولا ميها هوتا لا بلاش يكون أرجو من كوري كونكم إتو رود ما هو جريتن يحيا كورم جناموجا إهارا مهار بابلا دمبي بدو بير أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله كونغير کو تلقم من بسناني كتم بيهون تو دي دنيا دان माफ करो बातें देवन मिहा नुकी मंत्र आले वे जन्मा एकल हम ए उसलूब मलकुल मौत मलाइकतुंगे जमात का कोड़ा गन्नवान एने के फुरान नुबा नुकी मंत्री फुराने अल्लाह के हदरत देव मट्टा का अन्नास अल्लाह के खौफ आया मी चेत लिबी का तुम अवश्य गन्नास एने के फुराने बेरु कुरवेनी फिनिफम्मा काशिगंडा खफता हुगे तेरे बाना फ धमा गतिमा कीन गन्नाने वरंग ओमान कंगन्नाने दो वीदा गन्नाने एने के फुराने बेरवाने गोतस ए फुराना गें ए नरके के कफुना गें कफुन कुरगें गेंदे उनीमा पूरी हमला का तुम बद्दुआ कुरबाने हादा नुलफा नुबा फुराने के का एने के मियनी मिहे अल्लाह का हदरत उफली गेंदिएमा उडुगे दोर बंदु कुरवेन मच्चा कन्नु गेंदेवेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला माइदा सूरत के 40 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइदा सूरत के 40 वाने केवा विदालवी ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलून अल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात एमिहुन्नटका उडुगे दोरतन हुलुवेने अबवाबुस समा ला युफत्तहु तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलून अल जन्नत इन फुरान का सूरगन नोदवेने मुस्तहील खंग बयान को दिमट्टका मिसाल जस्सवने हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात तीनों हो गए फंगाइन जमल वदे जो मत दान देने वदे वेने तो जमल वदे जिना ये न सुर को देवे यहाँ मुस्तहील कमकी देंगे आशा बंगे ने को फुरान अंबरा गिने वेन ए न वड़ुले वेन नकीर मुंकिर सवाल कुरबा न मर रब्बु कमा दीनु का ए तीन सवाल लेना बुना अल्लाह वही कुरबा ने सदक़क कज़ब दोगे है दी अफ्रिशु लहु मिनन नार नरकें दोरतन हुलवाले बाश वफ्तहु लहु बाबन मिनन नार एने टका नरके के दोर हुलवाले बाश स्वर्गे के दोर दक्का है जवाब दिन मदांग वतन के मितन बंदुए दिन नरके अलिफान के वेंदर एने के काशितन तख्तलिफ अदलाउहु एने के काशितन एक काशिकंड को तेरे वदगिंदा फदे खव्वलु नूतन वस्कुरवेने युदय्यक अलैहि अलक़ब्र इंसिन्ना जिन्निन फिवा हुरिहा मखलूक तकं अडुई वेने नमे इंसिन्ना जिन्निन अडुई वेने गिरी बकरी तक अडुई वेने हुरिहा जानवर तकं गेने ए अज़ाब कब बरज़ख व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम यबअथुन देंगे के कुरी मचंग नानी वर सुंपा कंबडु सूरे इन बुनन हादा नुलफा नुबा सूरे के ए सूर बुनाने तिबागे नुबा अमले इन बुनाने ए हद्दवागे गुल वाले क़याम कायम नुकुर वंदे कोफीना में इनके हिसाब आदिए बुरे सजा बढ़ुई व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम यबअथुन क़याम कायम बंदे सजा लिबेन एंकम अल्लाह सुब्हान मि कव्वल के अज़ाब की मि कव्वल की मि बरज़ख के आलम का सजा लिबेन ए हम यकीन कमे इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम के मन तेरालुन्ना निअमत नु के मन तेरालुन्ना सजा इफदें एम वरुगद दलील की कव्वल का अज़ाब लिबेन कमन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही वस्पुल
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هدنا حبير فرعون آل فرعون کے مچنگ عذاب وشلene emi hum waddali wene emi me azaba ke hakku echen kawwalu azab ekak besnenge nu fene ekamuk hakku echen inkar kurwene jaagenne ahlus sunnah jamaat ka aqida ki azab libene ekawwalu azab e barzakh ge alam wa min waraihi maruma fahuga barzakhun ila yawm qiyamah qaim wanden israfil ge fin allah ge amru fula thala fil fumele buma da den e azab libeni furana in aslu bay faru furana amra fonu alewegen hashiganda ekko bes libene enune hama furana embima kommi tenaga mihe ko marwiyes andalewnu kam gavis den kinen hen azab libene non furana barabar azab libene furana asle mi furana ki bismihi ka fenne chenno allah subhanahu wa ta'ala adam gefan khalqu kuram fahuga wahi kurabe fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi design kuraba furihama kurabum fahuga allah wahi kurabani wa nafakhtu fihi min ruhi timengilahu ge ruhu fulun fumele vime e furana mi hori enkam duniya kitam mi tarakki wies mi furana ek bismihi kandu fenna mi ko borito kiritu qur'anu ge ebbes ayata ga algonda no fenunu isa suratu ge mi ayatu ga nuni ekalege fana mimi kum furana be gotun sual kurabi me allah wahi kurabi yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi kalege fana vidal wase timen hadda wagen gulu faila wa amru fulun aiswa kamaketi timen kannenge ye fawqa allah wahi kurabi wama utitum min al ilmi illa qalila ilmu ge tereng kitam hodun taken hodies kitam molvies phd neges professor kabes illa qalila madu chekeli nukerene ka kabes bunan furana oittane bunan furana hurikan engene harakat e furana beer wanden fursate boy e season alukamen nun algomen kurabe midwas algomen nan annane kawwal gazaba ke hakku echen ekani ma ekani hafutu ga goli ekale dehburi marabe sudane emima algomen allah birwido hakku echen azaba ki rasulullah muslim ke riwayat ga iswa enani marra nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn de qabre ke karim wada gate waqtun hadis ko bani innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabiri dhanbin by riwayat gonnani edemi hunan azabul libumun ebede allah wahi kuraba angewi wa ma yu'adzabani fi kabiri ismin bodu faafegge maccan nune bala nunake kike tu murade ilmeri vidalwani e kawwaluga azabul libumun da mihunge nazaruga emi hunnan ekurunu kamaki ma bodu kamen nune hagigatuga ma bodu kamen no ekamuk allah ga hadratuga bodati kantattaka kei azabul libe kantattaka wegen diye amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima ege tereng ekkakaki deboduwa miheke emima kawwaluga azabul libe ekkamaki debodu eme hingama debodu musalama fursate islahuma nafs islahu kan allah ga rusuma husam libigatum وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول لا يستتر أو لا يستنزه من البول كودا جفرين سلام نهوه أمي ملوبتي زوانو خاصة قتيجا كودا جفري كرايرو إيه تيجي تكون سلام ومسك كون بيجه دارو كتوني رواية جايسوه استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه tebamihun kuda gifiling salama vashe ege tikitakun salama vashe sababaki kawwaluga am azabul bumge emme en es sababaki kuda gifiling salamanu ege tikitakun salamanu emago me waraboda kuda kamuga dairu wissenge beje ege tikitakun salama va e bursagen aso gayen arafe bursagen atu jenama safwan jehene denge kalege fano kadur eshigande nangawafa defali kurbafa de qabrege matiki jessevi hadis kurbi la'alla allah yukhaffif aw kama qala sa ay tengechedto tengechebim allah wahi kurbafani wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi allah hamda tasbih bayan kure kommechebes emima ege tekkan huriha hinda ko tasbih bayan kurmuga natija gotun ene luwegen dane e allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun kalega fanan engevi azabuli beka emi agomenge kurimatige miyuti mi kawwaluge azab e barzakh ge alame baade agomenne miti fursata libifa lobeta khuna waqtun
Allahu hadratuga dua kurambi me fursaten islahu mattaka me Ramadan mas hewgotuga heda kuravi janama baki unge gara mas agommen hewgotuga heda wegin diumuge tawfik debane nege kamako kombe ka kan tibeveni ajal hamawani kongadi ka besnege Allah subhanahu wa ta'ala agommen emmem bes kabul gazabun salama kurba dunia matige mi libunu fursat ke beenun hewgotuga hifagen eilahu russawma fussahun libigatu mattaka masaka kurmuge tawfik debwash adi mi masar galaba fa rahmata maghfirata naraken dinun almen emmen besmur ko debwash almen geteren ekakos mahrum no kurbash almen teren gos mag ikhtiyar ko fa kom zuwana kan hew magan embri omuge tawfik me barko debwash wakin khas ko targum ge zuwanuna ki wasatiyata lobi kura ma imbafena kame hita maswata kiti ko bain salam obvegamba mujtama laba man fa zuwanun take kam galabash almenge tere musibat ko jefawa mihunge musibat dur kurabash almenge tere darene fawa mihunge darene tada kurawena magutan os kuddebash almenge emmen kiwes hewba saduha ya gotan amal kurabay kam galabash wa ma alayhi al balagh wa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.